بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وإخلاصا يا رب العالمين. Mahuli mga katawtay manghuran haagam Islam, harumini insyaallah subhanahu wa ta'ala ngumanap kita niyo tikang pahaunahan pangadjian amu intiyag na annato hukuman sin sambahaya jari niya naubos na to na nasabot in mga kasunnat-sunnatan amuin bukon na sunnat in pagjamaa kanya inyadto naka na to na walillahil hamd. Harumini lumaton kita niyo pamanga sunnah amuin tusannu fiha al-jama'ah amuin sunnat yang indayaw sin syara' in sambahayang siya jama'ah mga sambahayang sunnah amuin yang indayaw sin syara' sambahayangun siya sunnah, sambahayangun siya jamaah, iban simbang sa muslimin. Intaud nila, muna salatul idain. Salatu al-idain. Amuna yung sambahayang haylaya. Amun dua adlaw haylaya. Salatu Eidil Fitr. Iban sin salatu Eidil Adha insiyan sunnat sarta sunnatin hukuman sambahayangun siya jamaah dahil nga mga sunnat amuin marayaw siya sambahayangun jamaah salatu tarawih amuin sambayang tarawih maka tanyo rin siya Allah Ta'ala ambuk-ambukun tanyo. Demikian in salatul kusuf wal khusuf amuin sambahayang kusuf lahu sibu din lahu bulan atawakan lahu suha maka tanyo rawang biyadin hantangan sinamuin pangsambahayang kanya. Demikian in salatul istisqa amuin sambahayang law si maas amuin law niya pagkambiri mga yuulan unsan law niya dua law niya magkambiri magpangayuulan amura kuman na aun hantang haaturan sin syara'ta nakabidda iman sin adat kabiyaksahan sin bangsa na yung mga ini in hukuman nila sambahayang sunnat katan sunnatin hukuman si mga nagkasabot yan to katan damikyan sunnatin jama'ahun musya harumin insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan na to daing ha salatul idain salatu al-idain sambahayang sindua Eid sambahayang sindua Eid
Naam. In sambahayang al-Eidain, amo na Eid al-Fitr, kasi namun sambahayang na itong singkaano pila adlaw, iban sin Eid al-Adha, wasang kamulan yan insyaallah ta'ala. Naam, kudanan siya bulan Dhul-Hijjah, ikahangpu kasubangan si Dhul-Hijjah. Nabihaon Syawal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, hangpu kasubangan si Dhul-Hijjah, magsambahayang na isab kita niyo sin sambahayang Salatu Eidil Adha. Adha. Muna unin hati sin Eid. Unin makna sin kalimah al-Eid. In kalimah al-Eid, daing siya hapuun kabtangan aud. Daing ha-aud. Sulat. Daing ha kalimah aud. In ati sin aud, magbing, magbalik. Magbalik, atawa ka rin pagbalik. Tiyawag in sambahayang Eidul Adha, iban sin Eidul Fitr. Tiyawag sila Eid, sabab magbalik-balik sila tahon-tahon. Tahon-tahon, magbalik-balik sila in sambahayang Eidul Adha, iban sin Eidul Fitr, ang kansya tiyawag Eid. Law sing kaywan ng mga ulama, ang kansya tiyawag Eid, li'audi surur bi'audih. Sabab, magbing, magbaliking kakuyagan si muslimin, bang siya dumatong magbalik. Kaya paman na ito natin. Ang kansya tiyawag Eid, naka siya rin hakalima aud, sabab magbing-bingin kakuyagan si muslimin, bang siya dumatong. Nalawsing kayo man ng isang mga ulama, law nila likathrati awaidillahi ala al-ibad. Naam, ang kanlaw niya tiyawag siya Eid, sabab law niya taod sinamuin dirihilan, magbing, dirihilan sin Allah Ta'ala ha mga ipon niya adlaw sinhaylay. Ala kullin, kung dati mahal ka, naam siya but usad jarak ala awday ka tutan yun, nangadji siya bahasa Arab maray. In pagsambahayang haylaya, kaano siya siyara? Kaano timag na muslimin nagsambahayang? Timag na mga muslimin nagsambahayang Eidul Adha. Iban Eidul Fitr fi sanati thaniya lil hijrah. Puasin 2 tahun dahil hakapaghijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampa sila nakapagsambahayang Eid ha Madina after 2 years dahil hakapaghijrah. Naam, dahil doon impanagnaan Eid na sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impanagnaan Eid na sambahayang sin Rasulullah, siyambahayang sin Rasulullah iban sin mga sahaba, amo na in Eidu al-Fitr. Amo na in Eid al-Fitr, amo yan yung panagnaan Eid, siyang bahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahaba. Uning dalil tahalong sin Quran, sinaong pagsambahayang Eid. Tumtumon mo sadya, karena biha unin ni matangin mano siya mag-aso mo sin mga dalil, na ikaw bilang hambuk muslim, nanununtot ilmo, naglalawag sin kasabunalan, way limingkat bang mahapal ng mga kadalil ta nilang kata. Naindalil ta, hatungod sin sambahayang al-Eid, sinin siya siyara, ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Kawthar. Apal tan yung rakatan, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbik. Fasalli li rabbik. Yang kurasyolah. Fasalli li rabbik wanhar. Nah, urin hatisin fasalli li rabbik. Hatisin fasalli li rabbik. Sambahayang kau, ya Muhammad, salli. Maksud sin sambahayang dia akan sin Tuhan na hindi salatu Eidil Adha. Urin maksud sin sambahayang ipasambayang kanya rin di Al-Adha. Biada siya iyan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sambahayang kau, ya kau nabi pilihan,
sin sambahayang Eid al-Adha, wanhar. Was mo sumambahayang ang pakaw nahar, magkurban, magsumbay sin kukurbanan. Wanhar. Inhati sin wanhar, amo in pagsumbay. Sa impagnaharun habaha sa Arab, impagnaharun amo yung mga unta. Impagnaharun amo na yung unta. Incoming pagdhabahun, pagsumbay yung daili. Haliw, kuturunin amo in gunggungan, in hulqumi mansin mari, mansin wadajan. Ada po rin namin pagsumbay haunta, nagtitindog. Bukon siya rin di haliog, dahil siya hamuin kuwanin, amuin multaka, amuin sinabman, amuin dahil diya, dahil pagtagsin pakatuhay niya. Aun saan dahil di? Tugsukon sa jabihan, ang titindog. Bukunin nung tapaligaron mo. Makaulong ko magpaligad, mag-wrestling ko iban sinunta. Di pag-wrestling mo, nagtitindog inunta. Inamoy niya pag naharakan niya, pisaw-pisaw rami, alam mabihana. Nasasway, mapanay, matudyo. Magbihan ko danan dahil lumuko na magtununta matay. Na, in kiminsan sin pagsumbay hasyara sin Islam tu, aw dhabah, amunin kabiyak santa niyo, uturunin na mong kulkulan si Mari, sabutan niyo rin insyaAllah ta'ala. Ikaruan niya aw pagdahon, an-nahar, in-nahar haunta, agusalot, in hikatun niya, al-aqab. In-aqab, amunain, bang saytanon na inamuin, binatang, di mo na mamasaggaw, kanguun na rin doon, natiluon mo na sinununo na mahait, tawakan tibakon na sinamuin, amin makamatay ka niya, bismillahan mo man siya, na amin pagtaghad to al-aqab. Na to. Na nasabot halom sin ayat, fasalli li rabbik, sambahayan ko ya Muhammad, sambahayan salat Eid al-Adha, wanhar, mahulirin doon puwas mo sumambahayang wanhar, sumbay anay namuin, kurban mo yan. Na, amo yan yung dalil. Na, mataod hadith, hindi ko nasabutun, sabab sin, amutan kita sin waktu rin, tamaw mo sin bahat, amun salatul iday. Unin hukuman sin salat al-iday, magsambahayang Eid. Unin hukuman niya. In hukuman, amo na dikato, sulat ko rin doon, in hukuman sin pagsambahayang Eidul Adha, atawakan Eidul Fitr, in siya sunnatun muakkada. In siya sunnah muakkada. In hati sin sunnah muakkada, ma wafaba alaiha nabi. Amuin, tiutukan to sin Rasulullah. Amuin biyaw bukan niya to, wala niya tinggalan in pagsambahayang sin sunnat. Na, sambil sanjin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timaykod na naikod na yung hadunya, wala niya natinggalanin. Sambahayang salat, Eid al-Adha, iban sin fitr. Ang kandayin hukuman niya, sunnatun muakkada. Muakkada. Nakakalalaw mo, wala tinggalan sin Rasul. Bukun siya fard. Bukun. Amurin fardo, amurin 5. Waktu sambahayang. Sawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya na kadto sin hambok na ngaso, yaso mo siya sin amuin na ngaso, tumang uno naman in sambahayang fiyambo kanya sin Tuhan Rabbul Alamin. Unin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala 5 salawatin fil yawmi wal layla. 5 sambahayang day fiyardo. Amurin subh, amurin zuhur, asr, maghrib, man sin isya. Law sin na ngaso, hal alayya ghayruha. Aw palaw niya ruha ingning hayan mo yung fiyardo sadya. Qala la, wayruun na sabda sin Rasulullah, illa an tatawwa. Malayin kang bang kau magtabarro, sumunat, sumambahayang, naam, inyan day kayo muna. Hati niya makatapangadya day nga hadith, insambahayang fardu amuray limayni. Hati niya insambahayang Eidul Adha wal Fitr, insya mukun siya fard, sumagawa insya sunnatun muakkada, insya sunnah muakkada. Nampin habang sa tabihaon, baliskan. Baliskan. Dahil sumambahayang sin 5 waktu.
sa sumambahayang sin Eid na alhamdulillah marayaw amo sadya makaino-ino naam bang Eid hindi masambahayang niya manglagot itod di makailas naam ang pawangamuin sambahayang 5 waktu makaantod ka natod ka mo sinamuin layo sinamuin siyungan sinakkal simbang sata nang kanda suway ta sila baytaan bang aun mapatut subay halgaan iban di tuod tingkalan muna in 5 salawat amun 5 sambahayang ada ko rin amuin sambahayang Eid in siya sunnatun muakkada sumakawa bang mo siya wala na tunay sabab sin aun udhur mo naam fala alayk wayroon day sa dusa mahasil mo sababin siya sunnah naam in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mamut na inamo yung pagsambahayang salatul Eid pahadirun nin bang sa muslimin kata pahadirun niya sin sambahaya sambilin kamud jangan halong sinamuin bili kamo hindi magwa pahuwaon pahadirun pasaksiun sinamuin sambahayang Eid nikmat sa lagbo-lagbo yan ugara sin Allah Ta'ala pa umat Islam bata-bata maas musafir muqim naam sunnatin namuin gumawa sila mo sumaksi sinamuin nikmat sa lagbo-lagbo dihil kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanda nasabot hakayman ang hadith sahih al-Bukhari wa Muslim dahin kan Atiyah al-Ansariyah رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد إن كملوا سن عطية بابائي صحابية pagdakon kami long nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gumwa long nga sumambahayang Eid karabaihan hatta nukhrij al-bikra min khidriha sambil long sin Atiyah amuin budjang di magduwa dahing hamilik dahil hakidar, pawaon na mo na pasambahayang sin Eid. Nampay di ka to, matu. Dahil doon, pag cellphone halom sin mga bay, in mga bata-bata kiyo kumbis halom sin binig kayo. Sambahayang Eid, pakuwain na halin mo. Pakuwain na asawa mo, pakuwain na anak mo, pasaksi sinamuin. Pag duyag-duyag simbang sa muslimin. Bukon magtug. Sama pa muna iniin sa lagbo-lagbo. Ni'mat suway hipagkub kuyag sin sabarang bariman. Ang kanalong sin Atiyah radhiyallahu anha hatta nukhrij al-bikra an khidriha sambil mga hudyang amo hindi magguwa ding habilik pagwaon an adlaw haylaya hatta nukhrij al-huyyad fayakunna khalfa an-nas sambil huyyad in huyyad jama' sin haid amo biyulan sambil biyulan pagwaon pasaksiun amo sanjay biyulan ni siya magad sumambahayang to siya hataykod. Naam, bukon si hasapan si magkasambayan, bukon siya loob si masjid. Ito siya amuin haulihan. Naam, dahil doon siya mga mangita-ngita sa saksiyan ni namin pagpumpuyan. Bang magsambayan na, hindi siya maka. Yatod kang mga jama'a bariman, hatta nukhrij al-huyyab fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Makadlaw niya tumakbir naam magaday sa mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhuratah na ngayon inkatan sin barakat sin adlaw yan na yung pagsambahayan sin salatul Eid wayroon pagbang way pagkamat arakala masain ang katawring kato timindong imbilan Allahu Akbar wayroon pagbang kasambahayan Eid wayroon day sab kamat arakala timindugin bilalim yan Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah qad qamatis salatu qad nabuk tabi asambahayang Eid mga jama'a barhurmat la yusannu laha adhanun wala iqama wala sunnat in magbang iban sin mag-iqama sa tawahon mo in tao mamung kau as-salatu jami'ah
As-salatu jami'ah. Unin natin sin as-salatu jami'ah. Atin niya, karina ka mo, insang bahayang yari na mo, magtipon-tipon kita niyo sumambahaya. As-salatu jami'ah. Naam, magtipon kita niyo sumambahaya. Manjari kawimin as-salatu jami'atun, atawakan as-salata jami'atun, manjari lalong sin mga ulama. Naam. Namoy at hipamong sin muadzin at tawakan Bilal. Bang siya timindog na patindugon niya ng tao. Taon niya lang niya as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Namoy at hipamong. Sulat tarin niya. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Nah. Ayaw siya magbang, iban ayaw siya magkamat. Sebab long sin Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innahu lam yakun yu'dhanu bis-salati yawm al-fitr wa innamal khutbatu ba'da as-salah. Wayroon pagbang long sin Imam Ibn Abbas iban wayroon pagkamat hahay la Eidul Fitr iban sin Eidul Adha. Nah, lisag pilay pagsambayan. Ang kaywanan mano siya magtigom-tigom. Tukod-tukod siya na. Lisag pila. Suway mo ingat to, nasupaya kahatihan ka. Ilingkat sintapang hati ka umihain. Konsum ko ni sa halong sing kauman. Naam. Makarihil ka pikilan halong sing masjid. Yan. Arakalin halong sing masjid, wayrong tapang hati. Sumambahayan sing mani sa kupat pa. Bakas na nakapagsambahan ni sa kupat. At umtuman niya na mo yung iso nagtamol masjid. Ha? Naam. Nagtamol masjid na yun doon. Imbuka simbang sa muslimin. Kaunulong na sila mo yung mga sunalukatan. Saggaw rin magsasambahayan. Aon din nga mga brahing bang sa muslimin. Iunahan nila ng mga sundalo. Isagto pa. Dumatong in khatib. In siya mo'y napabay. Uy na. Nausing pamita. Ubus na kami lang nito. Lisagto. Paglisagpuas lang niya kuwan. Magsaggaw ka. Allahu Akbar. Subhanallah. Namo yan yung bida sa lagulang. Bida sa lagulang. Mahunit yung kaampunan natin. Na. Nagdyan. Ako wala na lupa siya. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Tayyib. Uruto din waktu. Sin salat al-'Eid. In waktu sin salatul 'Eid tumagna in waktu sin salatul 'Eid bi tulu'i syams, pagwa sin suka. Tabi. Pagwa sin suka tumagna na in. Amoy gumawa na tud siya yaon tibo in suka. Manjari na magsambahyang Eid. Palisan pila. Enamo in law tabihan hinapusan niya ila zawali syams sambil papuklid suka. Lid sin suka sin mataas suka. In zawala mo nakitungan to rin suka. Amoy hakurang-kurang bang hakitungan yung suka bang aon timindog tao rin di wayron lambong. Siyo yung lambong niya rin. Bang siya kimiring na, limid na. Dahil nga mo yung gitungan, amo na yung pagtaon, zawal. In pagsambahayan sin Eid, dahil hapagkuha sin matasuka, sambil di ikaw mahot pamarin. Lisag pila na mo yung halitungan to. In luhol, lisag pila ba yun? Lisag pila ba yun in luhol? 11 pila? 11:49. Nabang kaon habiyaon, dahil sin pagkuha sin suka, pa mga 11:40. Diyan pa. Mahayang. Atin niya bang aon si mambahayan, lisag pito, paisa niya. Aon si mambahayan, lisag walo, mayroon na saan niya natayma. Lisag siyam, matayma da. Naam, mayroon saan na yan. Bukon ka humukom lang mo ba, talisang bahayang niyo, yung may tanlate na kamo, nakasud pa siya. Sumagawa. In labi afdal. Kapag sambahayang sin salatul Eid, naam, nang sin mga ulama, wa waqtuha al-mufaddal 'inda irtifa'i asy-syams qadra rumh.
Amuin gumawa na yung mata suka. Pag-uuslaw niya, sumakat-sakat na siya. Tumaas-taas na siya. Pialaw niya, taas, sinamuin budjak. Ang siya namin biya budjak. Atin niya mang pagkita mo biya siya ang kakuan na bihan. Atin niya ko lang maglari mga lisag unong katluan. Naam, taka mataas-taas na tiyo-tiyo. Intaas niya, biyan bang mga turon day doon kayo mo? Biya mo biya budjak na intaas niya, day nga minigad sin langit niya. Naam, mga lisag unong katluan, lisag unong kapito, lisag unong long tabihan, kay man palisag pito, amunanin waktu, sa lingkat-lingkat, patindungon mo inamuin sambahayang, salatul Eid. Mayta, sabab amuyat tuin, amuin paghinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia din pagsambahayan. Kayfiyah, mali kita lupa. Biad din yung pagsambahayang sin salatul Eid. Mataod din habang sa muslimin nakapila na nagsambahayang haylari naman makaingat. Mayta sabdi mangadji. Mabaya na sadya sinamuin mangkad na sadya biha. Di niya hati huling sarap. Amoy ninahin ang problema si bang sa muslimin, hindi mabaya mangadji. Kada mangkad na sadya biha, di niya nakaingatan bang uno na yung hinangon ni halom si sambahayan. Muna. In pagsambayang Eid, 2 rakaat. Bukul mo hinangon 2 rakaat, 2 rakaat na. Tumagna ha takbiratul ihram. Timindog ko wihan. Bagyan mo tao as-salatu jami'ah. Na, intaw makahati timindog na. Kung ko men qad qamatis salatu qad qamatis salah nawayrun salatu jami'ah sunnatu salati Eid al-Adha rahimakumullah timindog na takum staw buntol kamo pag buntol sin sapan dahil nga mga ikasampur na sin sambahay nampak ko sumambahay magliat Allahu Akbar takbiratul ihram. Was mo magtakbiratul ihram, dumuha na ko sinamun dua iftitah. Amun mamungkaw, wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan. Naam, sambil pahinapusan, atawakan bang kabiyak sa sinamuin Allahumma ba'id bayni. Uno na yung kabiyaksan. Dengan mga dua, al-iftitah. Pag-uwas mo magdua, al-iftitah. Impanag na ang rakaat, tumakbir ka o makapito. Allahu Akbar, makapito. Way akan sin takbiratul ihram. Nungdungin niyo ha? Makapito ka o tumakbir, puasin takbiratul ihram. Bukod mo hilang mo rin takbiratul ihram. Papito ayaw. Atin niya, takbiratul ihram, pito takbir na isa. Allahu Akbar. In sunnah, inamin pagtakbir, akaroon mo naman sinamin kabiyaksan, kami piyangadjitan nyo yan. Allahu Akbar. Mamassa ka rin doon. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Makapito mo balikan. Puasin hikapito natin. Nampak ko mag-a'udhu billah. Hipus. A'udhu billah. Pakumamas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sambil, puasin namuin. Amin. Na mamasa na isab ko surah. Ano na surahin. Ngamuin kabayaan mo. Naam, bihatuin panagnan rakaat. Pag rakaat hikarwa, magtindog. Allahu Akbar. Tumakbir na isab ka makalima. Takbir, way lamod sinamoy takbiratul intiqal. Amoy takbir mo harap patas, way lamod sinadto. Bukod mo yan tumistahon haakad halima. Duwain. Pag uwas sinamoy Allahu Akbar, day ko hawa patas, tumakbir na isab ka makalima. Allahu Akbar.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sambil kau mabut, 5. Ampa kau mamassalasin ayah, ampa kau mamassasin surah. Hati niya. Naam, impanagna an rakaat 7 takbir. Naam, wa ila mujsid takbiratul ihram. Inhikar wa rakaat 5 takbir wa ila mujsid takbiratul intiqal. Okay na ito? Naam. Amo yadtuin sunnah. Amo yadtuin sunnah. Bang sa upama, aw nagsambahayang. Sakali, mukon biyak sa magsasambahayang. Ataw ang biyak sa naupo. Kapag imam siya. Dahil doon man siya naupo, kalupahan niya ng pagtakbir. Again niya, Allahu Akbar. Diretso siya magtuloy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yung jamaah tumagna na mag-income na siya. Na. Wayroon na pakialam niya. Sambil sa nose. Uno na yung hukuman siya sa bahayang niya. Na. Uno yung hukuman siya sa bahayang niya. Magbalik sila magsambahayang. Nung sin mga ulama. Falaw nasiyaha wa syara'a fil qira'ah fatat wa sahhat salatu. Bang niya kalupahan. Naam, wala na kapag takbir. Nauus na isang bahayang. Naam, di na siya magbing, sumambahayang magbalik. Tayma na isang bahayang niya sa wala niya na hinanginamun sunnat aming pagtakbirin. Ayaw mahinang lingog, bukon magkalo halom sinhulungan, bukon mahinang isurakula. Naam, sumagawa tayma na isang bahayang amo sadya. Naam, kalupahan, nalipasin amuin sunnat sa lagulang. Na. Wasin pagsambahayang. Ang pamag-khutbah. Ang pamag-khutbah. In sambahayang salatul Eid, iban sing kaywanan, nakabigda na yung sambahayang Jumat. Sambahayang Jumat, mag-khutbah na ang pamagsambahayan. Ang salatul Eid, iban sing kaywanan, magsambahayang na ang pamag-khutbah. Balis na. In pag-khutbah, Ha'id, 2 khutbah. Tumtuman nyo yan. Hamujahab sin Imam Shafi'i, khutbatan. Atin niya makawa mag-khutbah. Panagnan khutbah, limingkod. Timindog, humutbah, magbalik ang padumuan. Tamam? Hamujahab sin Imam Shafi'i, balikan ko. Sa pag-khutbah, haadlaw haylaya, 2. Khutbah panagnan, limingkod haon, timindog magbalik. Aw kaywanan mujahab, ang buhok ng hutba nila. Ang buhok hutba nila limingkod, magdua na magtuloy. Nabaya-baya nila na madhab nila nato. Ada po ning kato, mujahab si Imam Shafi'i, iaagaran ka. 2 khutbah, panagnan khumutbah, pag-uusad to dumu'a, afwan, khumutbah, limingkod, humutbah, magbalik ang pamagdua. Bihatin hantang sinamuin, law tabihan, amuin hutbah. Sumakaway pag-khutbah adlaw haylaya. Suway siya amuin lipuas sinamuin sambahayang ngadto kahutbaan magtuy. Bukunin imam maglugay-lugay pa siya rin doon, magmiting pa, magdayaw pa sin mga suluban niya, katan niya, kumakamahang 2 minute, 1 minute, magtaka rin jamaah, bukong bihat. Uwas niya sumambahayang, magtuy siya sumakat na, pataas si mimbar, naam, karna amuyat to in sunnah. ثبت حديث صحيح البخاري ومسلم دين كان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة إن كاونا سن رسول صلى الله عليه وسلم نوسن ابن عمر إبن سن أبو بكر إبن سن عمر magsambahayang sila sin sambahayang Eid hari pa makapagkhutbah. Hari pa makapagkhutbah. Now, nabang nagbaliskat, naghutba na, pausan pa nagsambayang haylaya, bilang bahaib bihad to, lam yu'tadda biha, suway balikan, wala siya rista sin mga ulama in bihad. Wala siya rista sin mga ulama in bihad to, apabila nagsali. Now,
In pagkhutbah adlaw haylaya haji atau haylaya fitr, suwaira makandut ning katan karukun-rukunan. Unin rukun si paghutbah Jumat bihat ko rin rukun. In rukun sinamuin pagkhutbah, ayaw na to kalupahan. Muna munain amuin pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wasim pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain magsalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matag hutbah mang wayrong magpuji pa Tuhan. Dito siya magtipatapik na way pagpuji pa Tuhan, di matag hutbah. Atau wala si malawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-uusyad ka mo na yung pagwasiyat. So ay siya magwasiyat pa mga bangsa muslimin pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hikaw patrukon si pagkhutbah, amo na yung pagbas sa ayah at tawakan hadith, hawno na kumuddan. Hapanaknan khutbah, tawakan hikarwa khutbah. In hinapusan rukun sin amuin khutbah, amo na in duahan mo in bangsa muslimin, naam hahutbah hikarwa. Amo yatin rukun si pagkhutbah, 5 taon niya, bihad turaysab, naam suwayra siya jumatu, ahutbah sin Eid al-Adha, iban sin Eid al-Fitr. Nah, awnin labi marayaw magsambahayang Eid. Nah, ini lain ha mga pagpangasurusin bangsa muslimin. Hawno in labi marayaw magsambayang Eid. Nah, in pagsambayang Eid, manjari siya sambahayangun ha masjid, manjari siya sambahayangun ha sahara. Ati sin sahara pantayan. Tamam? Naam. Manjari kau sumambahayang ha masjid, manjari siya hitindog ha sahara. Jari. Hawin alladhi afdal. Alladhi afdal hawnin amuin makandot niya atawakan maranya sumarang magsasambahayang amuin alladhi afdal. Way pa adhan? Way pa. Bangsa upamay masjid, di sumarang dahin doon magsasambahayang jamaah, sambahayang Eid, labi afdal magsambahayang pantayan. Bangsa upama, sumarang dahin jamaah, ha masjid, labi afdal ha masjid. Labi afdal ha masjid. Bangsa upama simu, manjari ha sa pantayan at tawakan ha masjid. Hawlin labi marayaw hamujahab si Imam Syafi'i masjid. Bang sumarang dahin jamaah aw masjid ta masjid jami' sumarang dahin jamaah rain dun katan mahayang di dami mga magbangkat dahin dun katan labi afdal in masjid. Piaawnin pagsambahayang hapantayan karna supaya sumarang in katan na bang simarang na masjid. Bang simarang na masjid, mayroon na maana si pagsambayang sa sahara. Ada pun dia paghinangon sing kaywanan. Sumambahayang hapantayan, ang putag 5 taon kayo. Ibirin masjid, mayroon taon. Subhanallah, labi marayaw, balikan. Bang sumarang na in magsasambahayang jamaah ha masjid, labi marayawin ha masjid, sababin masjid tempat mabarakah. Ada pun bang di sumarang, naam, yang indayaw si mga ulama in lumatun sila papantayan, amuin sumarang na yung katan makarungong sin khutbah. Na. In pagtakbir, wani masala, pagtakbir, bang na, adhan na, bang na. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. In pagtakbir adlaw haylaya. In pagtakbir adlaw haylaya. Ang pagtaon law niya takbirun mutlaq. Aw law niya takbir muqayyad. Duang kakinis yung takbir. Aw law niya takbir mutlaq aw takbir muqayyad. Kaunan tanyo ni hati. Mutlaq, muqayyad. Inatisin mutlaq. Atin niya pagtakbir, hawlo-hawlo na. Masjid, hatabu, habay, hatinda, hawlo na tasa sakatan, mutlaq. Ang pagpagyaron si mga ulama, takbir muqayyad, amuin puwas sambahayan. Puwas magsambahayang fajar, magtakbirin jama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pag-usat tuluhul at tunaysab. Ang pagtakbir, puwas yung sambahayan, ang pagtag kanya, takbirun muqayyad. Tama? Ang pagtakbir, amuin hawlo-hawlo, namun natin pagtag, takbirun mutlaq. Na, in pagtakbir, tumagna. Simu daha Eidul Fitr, iban sin Eidul Adha, pagtugom naman sin suka. Pagtugom niya na. Ampa, kaingatan na sin haylaya na yung konsum, sindum niya, tumagna na magtakbir, imbang sa muslimin, naam, simu daha Eidul Fitr, iban sin Eid Al-Adha, takbir mutlaq, hawl-hawl. Tamam? Tumakbir na ko. Yaw ko haway, pagingat mo yung konsumya on haylaya na, pagtugom naman sin suka, takbir na ko haway. Allahu Akbar, Allah. Inhalom sin tabo, Allahu Akbar, Allah. Alom upis, hawl-hawl na, takbir na ko, bang siya timugom na. Impagtag sin takbir, bihad to takbir, mutlaq. Pagtugom naman sin suka. Kung maubos in takbir mutlaq, maubos in takbir mutlaq, pagsakat sin imam, humutba sin Eid al-Fitr, pag siya sumakat na patas, ubos na yung pagtakbir. Kinato, maubos na yung pagtakbir, bang sumakat na yung imam, pa taas sin mimbar, humutba na siya sin adlaw haylay. Ubus na. Ada pun yung takbir muqayyad. Amo yung puwas-puwas sa bahaya. In takbir muqayyad, bukun siya sunnat Eidul Fitr. Eidul Fitr, wayon takbir muqayyad. Atin namang, kasi naman siya bayan na yung fitr na yun doon, naghahilayan. Pagluhol, wayon na magtakbir. Wayon na magyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wayon na magtakbir, puas sambahayang fard Eid al-Fitr. Tama? Okay na ito. Adapun in sambahayang Eidul Adha aw takbir muqayyad niya. Ini aw takbir niya. Kung ano tumag na yung pagtakbir sin Eid muqayyad, amoy puas sambahayang, tumag na duay qawl sin mga ulama, hamujahab sin Imam Shafi'i. Law sin kaymanan luhul, puas sin sambahayang haylaya haji. Pagluhul, puas magsambahayang magluhul, maka-istighfar sadya ka, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. In mga jama'a magad. In pagdansing takbir, puas sin sambahayang takbir, takbirun muqayyad. Hasambahayang adha aw hafitr, wayno. Way takbir muqayyad hafitr, tumtuman yun yan. Amo yakin panaglaan kabtangan sin mujahab, tumagna sin puas sin luhul. Aun kayo man ang kabtangan sin mujahab sin Imam Shafi'i, tumagna siya in pagtakbir muqayyad, dahin sin
fajar sin adlaw Arafah. Hati niya before sin haylaya. In adlaw Arafah, pila ka sumangan? Ha? Pila ka sumangan adlaw Arafah? Ikasiyam. In haylaya ikapila. Kahampu. Aun kabtangan. Lagi aun hadith. Tumagna in takbir muqayyad. Simuda ha maghahaji, iwan ha bukun maghahaji. Tumagna sin fajar sin adlaw Arafah. Puas magsambahayan, tumakbir ng imam makabin jamaah. Aun dalil had, aun dalil. Kuno maubos siya puas sintu adlaw, dahil ha adlaw haylaya. Pagsambahayan asal. Adlaw haylaya ako. Tag-isa. Aun pa. Tag-dua. Aun pa. Tag-tu. Aun pa sambil pawakto asar. Pag-uus magsambahayan asar, wayroon na takbir muqayyad ha salat Eid al-Adha. Tumtuman yun yan. Asupaya ko rin masasa. In Eidul Fitr, wayroon takbir muqayyad niya. Amo rin takbir niya, takbir mutlaq. Ada po rin ha Adha, aun takbir mutlaq niya, aun takbir muqayyad. Tumagna, duwaing kabtangan, daing ha puas sumo, sin adlaw Arafah, sambil paamuin, hutattu kasubangan, sin adlaw haylahaya mo tashrik pag-asar, at tawakan kabtangan, puas luhul, sinamuin haylaya. Nah, aun dalil had to mga jama'a barhurmat, sabab nasabot na hadith, riwayat si Imam al-Hakim mustadrak, na'am dain kan Ali wa Ammar radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم عرفة. لو سن عمار ابن سن علي رضي الله عنهما إن كاونا سن رسول صلى الله عليه وسلم مج تكبير سيا تكبير مقيد هأدلو عيد أضحى تمجنا سيا سن أدلو عرفة مج تكبير من رسول صلى الله عليه وسلم. نعم لو سن علي صلاة الغداء وأسنمان سن فجر ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق هندون نيانا أموين بانسي أموين مغط نبهان قطن توقع سوغنان سن عصر. نعم نهون هون رأينو. نعم إما هلغا كهاتي هنو إن صلاة العيد عيد الأضحى أو تكبير نيا أموين بكتاغن تكبير مقيد سيبوغدت يغنان مناسين أنوين أدلو عرفة amun siyam kasuwangan pa sin puasin subo niya ataw kan puasin luhul na sinamuin adlaw haylaya bilang na niya insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab aun takbir muqayyad sin Eid al-Adha. Unin sa lingkat-lingkat hantang sin pagtakbir, sa lingkat-lingkat hantang sin pagtakbir amun ay mamungkaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Amun na sa rayaw-rayaw tataamin pagtakbir amun nasabot dayng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mo hihanapan kasi pagganap sing kaywanan kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila jari na wayrunda sa biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Namo yan pinhatungod sin pagtakbir, hati hundan yutod marayaw, in pagtakbir duwang kakinis, takbirun mutlaq, iban takbirun muqayyad. Napatugtupuntan yung rendo insyaallah subhanahu wa ta'ala, kaloong pangasumo sin jama'a, sa nakman ng bukparwa, majawaban na tumi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ari pakita niyo makasambahayan. Aun pangasumo, ang pangasunod si Jamari na mamuha misan sumayang 5 la hawla wala quwwata illa billah kanto ini fadhal manjari tumagna ko sinadlaw Arafah di may lang na siya upat tunga na siya upat tunga. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar din na to. Makarwa siya magsambayang. Di, makaminsan sadya.
maka minsan siya din sambahayang Eid al-Fitr. Maka minsan siya. Nah. Awal pa. Mga jamaah. Puasang kabulan bihaw, magsambayang na isang kita. Kati ko ito. Sambahayang fitri. Wairong paghutba. Naingan sin sambahayang mo, sambahayang itri. Waifa niya, kulang. Bukon fitri, itri rin kayo mo. Iman jari, suway siya ang hutba niya. Naam. Mga jamaah. Mga jamaah. May na? Tafadhal. Bang siya habay na sadya, may ta siya ni makadto. In uus na yung sambayang, hutba na kumanin, aul. Way na? Naway na magtimpla na siya kahawa-hawayin. Sul-sul. Naam. Nangamoy na way ron niya. Sunnah. Sunnah yan. Mang wala na angkat, mayroon na sa niya. Okay rin sa bahayan. So ito yung angkat, magsunnah siya. Nabang mayroon na, buwan na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لا ينسي. اللهم ارزقنا علما يسعفنا عند الحاجة إليه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.